هەرێمی کوردستان بە تایبەتی شتێکی ناڕەوایە و رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیه جنابین دانوچیان رادیو دنگ گلدن باش کودارین هجا ایرو 19 ترمی 2024 اینی لبروکسل ساعت نه لامه دیده امن وچین سریس به پیشکش بکن دم دم آزادی ریبرا پویا بالافرین داگیرکران دو ایواری جی هرما متینا بدجواری بمباردمان کرن دولت آترکا داگیرکر ایریشین خویل سر باشور بینا برد دومینه بالافرین شهرین دولت آترکا داگیرکر دو ساعتین ایواری دیجی هرما دیرالو که یا هرما متینایی بدجواری بمبکر هر وها داگیرکران ده همان دمده گلی زیو سیوان یا لقنطار چای متینا جی بدجواری بمباردمان کرد درباره زرار اوزیان بمباران ده آگاهی زلال به دست نکتم هر وها سوکیتا لشکری جی دو بشف دوام کرد لگوری آگاهیان دو بشف دولت آترک بدهان وسایتن زرخی کامیونن بار هلگر و لشکر شاندیه شلا دزی لگوری دیمن آنجی تدیتن دولت آترک به اشکره و لبرچاوه پدک سوکیتا لشکری پکتینه تیوی داگیر کرد و ایریشن برچاو جی رایدارن هرما کردستان و عراقی بیدنگن هر سرکاتی کنسر و برای که جبو سال وگرا شورش روجاوا داخویان یک داو گود ام شورش روجاوا سلاو دکن گرینگی دیدن دیالوگا لسوریه که دازانی که شورش روجاوا دناوا 12 سالنده گوهریه پرگالا دموکراتیک شورش لسر فلسفه ریبر عبدالله öcalan hati avakirin u buye minak evci serkeftına gelen Kürt, Arap, Ermen, Süryani, Türkmen ve internasyonalistane. Ve teybeti internasyonalistan hevgirtinek diroki nişandan u da çeperen şerde cihgirtin u şehit bun. Em hemu şehidan bu birtinin u spasiya ve peşkeşi dostan koyen nav neteveyi diken. KCK گوشورشا روجاوال دیجی میتین گری نوکوی ظلم و نحقی لسر میراتیات کوشنا دیروکیا آزادیا بندستان پیشکتیه دمشا آزادیا گردونیا گلان جنان و چین بندسته وکه پیشکتینه که نو دناوا دیروکی ده جی خوی گرتیه ev şoreş لسر فلسفه و پارادیگما ریبرا پوهاتی آوا کرن و ریل برگشدان نو ین دیروکی وکر ریبر اپو به تئوریا مدرنیته دموکراتیک و پارادیگما جواکا دموکراتیک ekolojik و خود سپیر آزادی آجنه چاره سیرک گرینگ جی پرسکریک آزادی سردما مره آنیه که که بالکشانسر ایریشن دولت آتک آداگیر کرو گود جدسپیک و حتی ایرو جبو شورش روجاوا تک بکه ایریشاندکه و کتیانا و هر جوره تکیلین قریش همو چیتین پاشفر و فاشیز به تیبتی دایشی برخستن کر و ایریش کر جبرکو به چیتیان انجام نگر بخواه راست دست به ایریشان کر و آخر روجاوا و سوریه داگیر کر لجیهن کو داگیر کریه رژیم که ویرانکاری و هویتی آواکر دموگرافی دگوهرینه شف فاشیست طایب اردوان به هشمندیا پاشورو و نو عثمانی رژیم که پر مترسینی آواکریه ev rejima paşveru faşist a serdama sereke ya kurbuna perskirek u nakokiyen li Suriye'ye. Em perskireken li Suriye biriya diyalog u müzakereye be aveke demokratik ve kev ben çareserkirin giring dibinin. Em veke tevgere azadiye veke per giring dibinin u bank devleta Suriye u herkesin ku alegire çareseriya perskirekan adikin ku de çarşıva yekbuna Suriye'de perskirekan bu diyaloge çareser bikin. Eğer ev yek beyk vere planın şefe faşist Tayyip Erdoğan yeji bu helveşandına Suriye u şerkirina gelen Suriyeli de jihev ve be tamami puç biber. Türkiye ve careni karı bu persen neteveniyek bu yenli ser tecite biber sivine. Rünüştüne
Heştemin yen komite aledici işkence ya neteveniyek bu ineye kodu heşte tirmehe de li ofisa neteveniyek bu Cinevede speker duh durunuşna Türkiye devam ker. Raportörün komite aledici işkence ya neteveniyek bu nüneren reksine sivil raporen li ser Türkiye peşkeşkirin o şandiyatık beştari rünüştüne bun. Rünüşna du bu bersi ve şandiya Türkiye yeni ser persen raportörün teybet yen neteveniyek bu u persen nu yeni şandiya Türk hatın kirin berdevam kir. Şandiya Türk bu gutuna tecitine kadaha heye ne kar bu bersi ve raportöra teybet aneteveniyek bu madin makobide. Du jibi persen li ser şert u mercen tecita li ser Reber Abdullah Öcalan rubruma. Raportöre teybet yeli dici işkence ya neteveniyek buyi Bahtiyar Tuzmuk Hamedov li ser parasına alikare müdüre giştiye girtigahan ya Vazareta Adalete ya Türkiye Fatih Güngör bu jiber cezeyin disipline yen li ser Reber Abdullah Öcalan o se girtiyenli İmrali hatine birin u hevditin hatine kadaha kirin persen li ser domdariya kadahayan u aliyen ve yen hukuki persi. Raportöre teybet Bahtiyar Tuzmuk Hamodov Balkşan ser giringiya tekiliya girtiyan bu parezeran xore. Hat gotin ku jiber cezeyin disipline yeni ser brez Öcalan hatine sepandın hevditinen bu malbat u parezeran re nahatiya kadaha kirin. Gelo ev kadaha tene carekeye jibu se yan şeş mahane yan ji her ku ceza kade yekser te dubare kirin. Ger ev ceza çencaran hatibe birin bigişti brez Öcalan hatta kenge jidanustandınan bepar maye. Ez livir tene bahsa brez Öcalan dikim. Direvşendin de hevditina bu malbat u parezeran re hatta kenge dikarin ben aslen kirin. Jiber kule hemberi işkence u muameleye xirab misogeriye ke tekiliya bu parezer re pır giringe. Jiber ve ke gelo hundikarın derbarı kanunen ku redi de aslengiyen be vi rengi yen tekiliya adına bera parezer u kesen ku ji azadi akwa bepar hatine hişten u hatta çı radeye ev yek bis standarten nav neteveyi re tekildare. Düve hun agahiyan bedinme. Şandiya Türk duh ne kar bu bersi persen li ser tecita li İmraliye bide u persen raportöre teybet Tuzmun Hamadov be bersi hiştim. Endamın meclisa dayken aştiye yen Batmane tekildarı erişen da girkeri u hıyaneta pedeke ahivin dayıkan des şankirin kudi ve gele başur ledişi pedeke helvest nişan bide. برزانی لوید نیارتیا کردات که کرد نیارتیا کردات که زاروکه کردات دا کشتنی امنا خوازن کو برزانی زاروکه کلا وقا گنداش شغوتینن و آگرد بردنی ده و گندات تف شغوتینن ولا که زبام الورده شی اولوی داری و گندو من دا تمام شغوتینن چه شهر برای خورد کن برزانی حوالی ایشیتی حوالی تركيا برزاني المنفعة تاخذ بقى إنسانة جبوا منفعة تاخذ دكشتني. خسكان أبي ناكرد بانا. شخيرة خدير نافكي دل سروي بانا. زاب عيبي كي مازنة. أبي ريدا هر داري أبي بتشو ريدا بيشي دا دولتي بيشي دا عسكرية بيشي دا هر كسي فيجا خروجياش عيب بلا عيب بكي. إيه والله نخير أبراهيم أوزارو كي ما بانا. والله نهاول ورد نام أبو بلا وصاب زامبي. خدایم کنگی شیفن او پاشیوه. از با گلی کردکم گلی می گل باشورن. از بیشتر برای تفرابن پیا تبلو گلی کردستانی ترکیه روجاوا تمامی کردستان. هر چه پرچاز گازی وقت کم برای رابن بس. اف شر نشرکی بچوکه. برزانیو بس اشتره. يعني بس دسيت دخوينا زاركي مدى سري دخوينا براي مدى بس فقرة وعندر خجولاتي ما كيف عمد هاد ما تقول فرشاكي ما عزاتنا نظام بقول توجي تبرن دجمني ما خستوي دري Libanyo vle la bol a Paris'e mitingadı darxistin paytaxta Fransa Paris'e Libanyo ya vle bol kurtlu qadam bun. Çalakı peşenkten meclisa gel a demokratik hat darxistin.
Tecita li ser rêbera Fuat Şermezarkirin û hat gotin rêbera po 26 salin lê zindana İmralê dibin tecît û pergala îşkenceyê de têragirtin. Azadiya rêbera po ji bo me tu awayî nabe mijara bazarê rêbera po xeta sor a gelê Kurd e. Em wekê gelê Kurd vê nêzîkatiyê bê ahlaqî ne qanûnî qebûl nakin. Em bank li gelê xwe dikin ku bi rihê seferberiyê beşdarî hemû çalakiyên ku 20 tirmihê roja şemiyê ango sibe li darxistin bibin. Ji ÖHD rapora girtigan a Çukurova eşkere kir komisyona girtigan a binçavkirine ya komile hukuknasên ji bo azadiya ÖHD-ya Mêrsînê derbarê bilpêkirina mafaniyên 6 mehan li girtikên herêma Çukurova rapora xwe eşkere kir. Berdevkê komisyona Lokman Şarman rapor xwend û got li Tirkiyeyê yek ji cihên ku herî zêde binpêkirinin lê tên kirin girtîgehên. Girtîgeh veguherîne cihên îşkence û her cure muameleya derveyê mirovî û binpêkirina rûmetê. Li girtigahan kovarê nehatin li girtigahan kovar nadin girtiyan. Girtiye nexweş dereng dibin rêvîrê dema dibin ji kelepçekirî yan jî lêgerina nava dev li girtiyan fersikin. Berdana girtiyên ku cezayê xwe temam kirine ji aliyê lijnê çavdêriyê ve bi awayeke keyfî tên astan kirin. Hevdîtina parêziran bi awayeke derveyê qanûnî tê şopandin. Aktivîteyên civakê tên astan kirin. Mirin zêde dibin sevk, sürgün, îşkence û muameleya nebaş, tecît û îzolasyon astankirina mafê agadarkirinên lêpirsînên dîsîplînê zêde bûne. Parêzer Lokman Şarman çalakiya girtiyan a derneketina hevdîtinê neaxaftina telefonê û boykotkirina dadgehan a bi daxwaza ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareseriya demokratîk bi bîrxist û got divê dewlet tecîtê rake û ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd dawan bavêje. Em Wezareta Dadê saziyên mafê mirovan vedixwînin hestiyariyê da ku li ser esasên maf û azadiyên bingehî nêzî pirsgirêkan bibin û pirsgirêkan çareser bikin. Parêzer Lokman Şarman herî dawî ku tecît werê bidawîkirin û mercên girtîgehan bên başkirin. Divê CPT Wezareta Dadê û Komisyona Lêkolînê ya Mafê Mirovan a Meclisê Demildest biçin girtîgehan û ji bo pirsgirêkên heyî werin çareserkirin û bikevin nava liv û tevgerê de. Girtiye piştî sihû yek salan hat berdan ez ê li derve jî li ber xwe bidim û têkoşînê bikim. Mahmud Badur di sala 1993 de li İzmirê bi bahaneya endamtiya rêxistinê hate girtin û bi cezayê muhebetê hate cezakirin. Mahmud Badur 59 saliyê di lîsteya nexweşên ya îhadê de bû. Badur li girtikiyê nexweş ket û hate ameliyatkirin û stendît xistin damarên wî û gurçika wê jî hate jêkirin. Diviya bû Badur par bihatane berdan lê bi bahaneya cezayê dîsîplînê berdana wî du caran hate talûq kirin. Mahmud Badur piştî sû yek salê du jî girtigeha Ödemişa İzmirê hate berdan û got me sû yek salan li girtigehê li ber xwe da. Ez ê jin hewpê ve jî li derve jî ji bo jiyaneke azad û xweş li ber xwe bidim û têkoşînê bikim. Ji ber ez hatim tahliye kirin bi kellecanim lê ji ber ku hevalên min li hundur man jî ez gelekî xemgînim. Platforma Şahmaran Amexwe û bajarê xwe biparêzin. Platforma jinan a Şahmaran ya Mêrdînê li ser taciz û îşkenceya leşkeran di nihê Tirmê de li gundê Marînê ya girêdayên Seybînê li Parka Karayolları daxuyaniyek da. Li ser navê platformê Gülizar İpek daxuyanî xwend û got li bajarên Bakurê Kurdistanê her ku diçe îşkence û sucê nedî ji mirovaniyê zêde dibin. Ji sedema neçareserkirina pirsgirêka Kurd di 8 salên dawî de had û hesabê sucê netîjî mirovanî û sucê şerk û têkirin tune ye. Gülizar İpek dazanin ku şerê taybet bûye bingeha mêtîngerî, rand, îmha, înkar û asimilasyonê. Li Kurdistanê rêvaza salên nûhtî tê birêvebirin û herî zêde jî ev şer li ser jinan têkirin. İşkence û destirêjî li Kurdistanê bûye rewşeke rûtîn. Leşkeran bi ser gundê Marînê de girtin, hekaret li jin û zarokan kirin, ew girtin hem taciz kirin û hem gef li wan xwarin. Divê ku serdozgeriya komeriyan li Seybînê Demildest derbarê wan leşkeran de lêpirsînê bide dest pêkirin û biryara girtinê bide. Heta ku ev işkencekar û tacizkar bên girtin, em ê têkoşîna xwe bidomînin. Daxuyanî û berskirina duruşmeyan bidawî bû.
Hevşaredarın Artuklu em astengiya nas nakin û xizmeta gel bikin. Hevşaredarın Artuklu'ya dest şankirin ku şaredariya bajarukin mu Suriye ya Mêrdînê deyne xwe yên sala 2011 nedane. Ev deyn jî devrî şaredariya Artukliyê hatiye kirin. Deyndareke Mêrdînê derbarê şaredariya Artukliyê de haciz da dest pê kirin û hewl da ku amûrên şaredariyê desteser bike. Lê hevşaredaran Artukliyê Mehmet Ali Amak û Münevver Ölker ev haciz kabul nekirin û daxuyanî da. Di destpêkê de hevşaredar Münevver Ölker axiviyê got em pêvajoya hacizkirine kabul nakin bêyî ku Bimere baxivin rastê rast dest bi hacizê kirin. Me jî qebûl nekir û destûr neda ku malên şaredariyê desteser bikin. Hevşaredar Mehmet Ali Amak jî axivê got şaredarî bi qasî 170 milyonî deyndar kirine. Piştî ku me mazbataya xwe girt bi 10 rojan haciz anîn. Dixwazin di serdema me de vê hacizê pêk bênin û karên me asteng bikin ji bilê kursi û amûrên büroyê nikarin tiştekê din haciz bikin. Eger hewce bike li dervê şaredariyê be, li kondê jî be em ê xizmetê xwe bikin. Li pêşiya me astengiyan jî derxin em wan astengiyan berteref bikin û xizmeta gelê xwe bikin. Bername 22 Festivala Çand û Xwezaya ya Munzurê hat eşkerekirin Federasyona Komelên Dêrsimê, Şaredariya Dêrsimê û partiyên siyasî. Tekildar bername festivalê li şaredariyê civînê çepemenî li darxist. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku vê festival îsal bi duruşma em ê destûr nedin desteserkirda xweza û îradeya me di navbera 25, 26, 27, 28 Tirmihê de bê li darxistin. Beriya eşkerekirina bernameyê serokê giştiyê DTP Ali Rıza bilir axivî û spasiya kesên ku ket dane amadekariya festivalê kir. Di navbera rojên 25, 26, 27, 28 Tirmihê de wê gelek bernameyên panel û bernameyên çand û hunerê bên darxistin. Her wiha wê di roja ewil a festivalê de meşa dest neda îradeyê min bê darxistin. Wê roja ewil a festivalê bi axaftinan dest pê bike û paşê jî wê gelek hunermend derkevin ser dike. Roja duyemîn a festivalê li Kurçiya Hunerê panela baweriya Alevî û pirsgirêkên heyî û panela zimanê me asimilasyon û em bên li darxistin. Her wiha di rojên de jî di çarşoya bernameya festivalê de panel, nîşandana belgefîlman û konser bên li darxistin. Pelegodanên Cemenûçeyên serîsî ve pêşkêşkirin ana xatirê we demeş.